Ikaze rero mwese kuri M24 TV bifuriza rero gutangira icyumweru neza nabifuriza gukomeza kugira amahoro ya Nyagasani aho muherereye hose abagenda bagira uruhare mu nkuru zacu zigiye zitandukanye ngo ndavuga rero kuba baduhaye ibitekerezo byabo. Reka rero mwese mbashimire nabaha ikaze no muzindi nkuru turimo turagenda tubategurira kuri M24 TV. Tugufite amakuru menshi cyane rero agezweho kandi akaba ari amakuru agufasha kuba rero wamenya byinshi bitandukanye rero IC ibigeze ndetse n'ibigenda byandikwa binagarukwaho muri rusange. Twerekeje mu karere ka Nyabihu rero umupolisi yakubise umugabo, inshyi arangije aramurasa. Abaturage bahari rero mu karere ka Nyabihu bashaka kwigaragambya. Umupolisi se yaba yahoye iki uyu muturage? Akaba rero ari bigenda bigarukwaho nyuma rero yo kumukubita inshyi, arangije rero aranamurasa. Aza kumurasa rero uyu mugabo ndetse aza no guhita yitaba Imana nkuko rero amakuru avara rero mu karere ka Nyabihu agenda abigarukaho. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru Kwezi kubijyanye rero n'uyu mupolisi wakubisira muntu ndetse amaze no kumukubita ahita anamurasa. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo bigenda bigarukwaho. Hanyuma rero iyi nkuru akaba ariyo naguteguriye ngiye kukugezaho rero kuva hariya mu karere ka Nyabihu. Abaturage rero ngo bakaba bahise bashaka kwigaragambya nyuma rero ibyari bimaze kuba, urumva ko rero ari ibintu byari bimaze kuba ariko biteye ubwoba ndetse bikanaba bitunguranye cyane rero hariya mu karere ka Nyabihu aho iyi nkuru tukesha ikinyamakuru Ukwezi. Aya makuru aturuka, reka rero mfata amasegonda agera kuri 5 hanyuma nze nkurambura byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'iyo nkuru ndetse n'uyu mupolisi wakubise uyu muntu, yamukubise amuhora iki, yamurashe abapfiki. Ibyo byose rero akaba ari byo ngiye kuza ndambura muri iyi nkuru. Ni amasegonda 5 gusa rero, nyuma y'ayo masegonda ndagaruka. Iyi ni M24 TV. Uyu nyakwigendera rero warashwe akaba ari umugabo witwa bareba Jean-Claude bakunda rero kwita Gasore. Bikekwa ko rero yari atwaye magendo y'inkweto. Yarashwe rero n'umupolisi amasasu agera kuri 4 yose. Amasasu ni amasasu menshi cyane rero. Hanyuma uyu nyakwigendera ahita apfa, tahitaba Imana rero. Byabereye rero mu kagari ka Kijote umurenge rero wabigogweho mu karere ka Nyabihu saa 6 z'amanywa yo kuri uyu wa gatanu ku itariki 27 Nzeri umwaka wa 2019 munara rero y'amajyaruguru hara rero mu karere ka Nyabihu. Hanyuma rero ababonye ibi babwiye TV1 ko uyu mugabo warusanzwe acuruza inkweto yari ari mu modoka rero ituruka Rubavu igana Musanze, afite rero agafuka karimo imiguru 10 y'inkweto. Yabona polisi rero ibahagaritse agafata agafuka ke akiruka rero, ari nabwo umupolisi yahise amwirukaho akamurasa amasasu 4, ari nabyo byamuviriyemo rero guhita yitaba Imana uyu nyakwigendera. Umupolisi rero nawe urumva ko nta mikino rwose yari afite, yabonye umuntu yirukanka. Nyamara rero uyu nyakwigendera nyuma yo guhagarikwa imodoka bari barimo rero ntabwo wigeze hagarara kubera ko yahise afata agafuka ke kari karimo rero ngo imiguru 10 y'inkweto, hanyuma ariruka. Akimara kwiruka rero umupolisi nta kindi yakoze usibye kuba yamurasa. Umupolisi se afite uburenganzira bwo kuba yarasa umuntu nta gasopa muhaye. Ibyo nabyo rero akaba ari byo tugomba kugenda tumenya ndetse tunaganira. Aba baturage rero bagaragaza umujinya mwinshi, bavuga ko rero ubwo umupolisi yamwirukankanaga yamurashirira amasasu 2 amuhusha, nyuma rero akaza kumurasa andi 2 yamaze kumugeraho ndetse ngo akaba yabanje no kumukubita inshyi zigera kuri 2. Ni ibintu rero abaturage bavugaga ko byabarakaje cyane, ni nayo mpamvu rero bashatse gukora igisa n'imyigaragambyo. Nyuma rero bagahagarara mu muhanda banga ko umurambo w'uwishwe utwarwa, nubwo rero bitamaze akanya. Bwa mbere rero twumva ikintu nk'iki ngiki cyo kwigaragambya ku baturage, ariko abaturage ukabona ko bari bafite ikintu gisa n'uburakari ndetse n'umushinya mwinshi. Nyuma rero yaho ngo nyakwigendera yarashwa amasasu agera kuri 2 bamubusha. Hanyuma rero umupolisi ngo akaza kumurasa ndagera kuri 2 yamugezeho ndetse yamaze no kumukubita inshyi. Nkuko rero abaturage babivuga, ariko ngo abaturage rero kwigaragambya kwabo bari banze ko umurambo wa nyakwigendera utwarwa. Uko rero amakuru ava hariya mu karere ka Nyabihu abagenda abigarukaho. Hanyuma rero umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yavuze ko rero ayo makuru ariyo kuko abapolisi bari bacunze umutekano mu muhanda
bahagaritse imodoka hakavamo umuntu ufite igikapu akiruka. Umupolisi rero yamurasa isasu rigafata mu cyico. Nguko rero umuvugizi wa polisi y'u Rwanda wo bita CP John Bosco yavuze ko rero ngo umupolisi yamurashe isasu rwose rifata mu cyico, nk'uko yagiye abigaruka. Kubivugwa rero n'abaturage ko uwo muturage amasasu abiri ya nyuma rero yarashwe yamanitse amaboko, ku buryo rero yashoboraga gufatwa atishwe. Umuvugizi wa polisi avuga ko rero harimo gukorwa iperereza ngo harebwe niba kuko uwo mupolisi wari mu kazi yaba yakoresheje imbaraga z'umurengera akaba yabibazwa. Ibyo rero nibyo uyu muvugizi wa polisi agenda agarukaho, nubwo rero nabo bavuga ko nta makuru ahagije bafite ku bijyanye n'ibyo abaturage bavuga, dore ko abaturage bo bivugira ko uyu mugabo yarashwe amasasu agera kuri abiri yamaze kumanika amaboko. Gusa polisi yo ntabwo ari ko bivuga, ndetse uyu muvugizi wa polisi rero wavuga ko yarashe cyangwa se yarashwe isasu mu cyico. Hanyuma ikindi kandi akavuga ko harimo harakorwa iperereza ngo bamenye koko niba uyu mupolisi yaba yakoresheje imbaraga z'umurengera mu kuba kwivugana cyangwa se mu kuba yarasa uyu muturage nk'uko agenda abigarukaho. Hanyuma rero abaturage bo bifuza ko mu gihe byazagaragazwa cyangwa se byagaragara ko uwo mupolisi yakoze ibidakwiye yazaza kuburanishwa cyangwa se kuburanishirizwa mu ruhame, kuko ngo ari byo byabereye koko, cyangwa se ari byo byabereka koko ntawe cyangwa se aribyo byabereka koko ko ntawe uri hejuru y'amategeko, nta n'uwemerewe guhutaza umuturage. Ibyo rero ni ubusabe bw'abaturage basaba rero ko uyu mupolisi ngo yazaburanishirizwa mu ruhame, ndetse bakanahamya neza bakanabona ko koko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko, nta n'uwemerewe guhutaza ndetse no kubangamira umutekano w'abaturage. Uyu nguyu rero warashwe Habarurema Jean Claude bakundaga kwita Gasore, wapfuye rero arashwe n'umupolisi nubwo yarasiwe mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu. Yarasanzwe rero atuye mu murenge wa Nyakiriba mu karere rero ka Rubavu, akaba yasize umugore n'abana batatu. Ku bijyanye rero n'uyu nyakwigendera, urumva ko rero yasize umuryango rero yaba umugore ndetse n'abana. Abo hari abagiye batanga ibitekerezo bavuga ko rero uyu mupolisi koko niba ibijyanye n'iyo nkuru yarashiwe umuturage yamaze guhagarara yaba yarengereye, nk'uko rero bagiye babigarukaho. Gusa rero umuvugizi wa polisi avuga ko hakirimo harakorwa iperereza kugira ngo rero hamenyekane koko niba yaba yamurashe bigambiriye cyangwa se koko niba yaba yamurashe mu cyico, nk'uko rero uyu muvugizi wa polisi yabivuze. Hanyuma akaza guhita yitaba Imana, ariko abaturage bo bakaba barimo barabivuga mu buryo buhabanye n'ubwo uyu mupolisi yaba yakoresheje. Nyabona abantu reka bajye bagirwa inama rimwe na rimwe. Rero si byiza kubona umupolisi ukiruka. Iyo ubonye umupolisi ukiruka nawe rero hari icyo arimo aragukekaho, ntabwo rero mpamya neza ko byaza koroha. Nujya ubona umupolisi rero hari icyo uri kwikeka cyangwa se uri kwikanga, byaba byiza uhagaze mukaganira, yagufatira mu cyaha ukemera ibihano uhabwa, kubera ko burya amategeko nicyo abereyeho guhana. Rero wangije amategeko rero arahanwa, ariko cyane cyane nanone ku muntu nk'uyu nguyu yaba umupolisi ushobora kuba yakwangiza itegeko. Burya iyo umuntu yamanitse amaboko akemera icyaha rero nta mpamvu yo kuba wamurasa. Umuntu rero iyo yamanitse amaboko akemera icyaha akavuga ati rwose nyabona ndemeye ndahagarara, ntabwo rero wemerewe kuba wamurasa. Umurashe rero aba ari ikosa ryawe, ariko nawe muturage rero niba bakubwiye guhagarara inshuro irenze imwe ebyiri ukanga, rero urumva ko nta kintu umupolisi aba agomba kuba yakora. Ntabwo rero ndimo ndashishikariza abapolisi kuba bakora igikorwa nk'iki ngiki ataza kugira umuntu nyumva nabi, ariko nanone ntabwo nshishikariza umuturage kuba yabona umupolisi ngo abashe kuba yakwirukanka, burya nacyo ntabwo ari ikintu cyiza ku ruhande rumwe. Reka rero mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV. Rero mu makuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho, inkuru zacu rero ziba zihari ku bwinshi. Icyo uba ugomba gukora rero ni ukuba wakora subscribe ndetse ukaba wananyeganyeza akazogera, hanyuma rero ukajya wahita uba uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu 5/5. Ibyo ngibyo rero biguha uburenganzira ndetse n'ububasha bwo kubona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuziterekaho. Inkuru nk'ingi rero ntabwo iba igomba kugucika, uba ugomba
kumenya byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ubutaha tunasohora indi nkuru ijyanye n'iyi ngiyi rero bitazakuvanga, ahubwo uzamenyere amakuru ku gihe. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya ni amakuru rero ni ingenzi kugira ngo umenye byinshi bitandukanye rero mu biriho biba bigenda bivugwa ndetse n'ibigenda bizenguruka imbuga zigiye zitandukanye, yaba rero ku mugabane wa Afurika, hanze yaho ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Rero mu makuru tuba twaguteguriye uba ugomba kuyamenya 5 kuri 5. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za MT4 TV. Rero inkuru zacu kuri channel nakagaruka, mugire ibihe byiza.